Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma usamusha-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke cindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje, akukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke. Leli-ke khona uzokwazi ukuthola nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloku ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza-ke nje lapho njengamanje ukuthi-ke ungixhase ucindezele ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje sithi ngizwe umchunuke laphana-ke be-addressa-ke isizwe-ke laphana-ke ugadle-ke kwazwela-ke laphana-ke kuphakela umthakathi-ke wathi ngikuthinta-ke kancane ugodole-ke laphana njengoba sengisazi ukuthi ugodole naye wamtala lapha ngenkathi-ke ungizwe-ke laphana evela ubala ukuthi-ke uzohamba neqembu-ke le-ANC na-ke laphana kodwa-ke utalaphi kakhulu-ke uphakela umthakathi-ke ngokugadla-ke laphana-ke kubaba uJacob Zuma mbize ngawo wonke-ke la magama-ke lawa kodwa-ke angifuni ukuthi wezimeke mina phela into enzenza nje ngizodlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena sacela phansi basizwile le video nangena comment section-ke ufusha umbono wakho-ke ngaloko lolu daba-ke lolu-ke uthi wena ucabanga kanjani asincane nebhathini nje subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Ungijwayela kabi wena, angikwazi ukufunisa ube yinsizwa bese wena uzongisanganela mina. Ufanele nalesiphuphuku lesi esiwumakhelwane kaTshatha. Lesiphuphuku lesi siyangifeka sizenza insizwa kaningqondo asinayo sadrop out esikoleni ayiganyiwe lento ayikwazi ukuzehlisa nje ekhweni ayinalikho nje ezehlisa kulo nje inja nje khonkothayo ehamba indova ikhwela phekwa abantu abadala ngomena ngqondo ngento lokwesiphuphu ngawo le yanto yena ujahe nje ukulenga lapha phezulu umfana wami wesikhotheni ngoba mina nje ngihloniphe izinga ngilona mawumuholi awuzenze izinto ezenziwa ziyiwengu ngoba uqhathizo angisoze mina kodwa bemabuye ehlathini befana ngiyakubuya uzobuya kodwa ngoba-ke unedatha abakuthengela loyo ngokukhohlisa abantu siphuphundini uyigwala unjalo nakubona ukubengwa abafana kanzima kabi lapha bengasazi uzophendula uthini thina lento esiyiyo woba uzukhathide ufuna ifundo oyifunda kukhathide ukhathide siphile nayo iminyaka namanje siyaphila ukhathide siphile nakwi-media industry siyayazi thina lento yokuthi how do you survive in a communication platform nakwi-media industry and ukusebenza kanjani hayi ukhuluma nje uthuva ukukhulumayo ukhona nje phela abantu abadala uyona ipolitiki lo ungahloniphi isilimo lokwazi lokho ufuna uphendule isisi la ukhona uhude lo ngolushishe njengemphungu kade wangiqala mina ngiyithulele khonkotha njengenje ukhuluma uyiphikisa ukuthi uhlale phansi uqwashe lebusuku noma nje nomphukela iBNB le ka-150 bese uconnecta kwi-Wi-Fi uyibuke nje la wakhuluma khona ukuthi usuyikhulume wayiphikisa kangaki sithutha ndini khonkotha njengenja lenja le bese-ke ngibuyela